guzi cy'ubuzima bw'abasore n'abakobwa bacu, kuki utohereza umwana w'imyaka 19 Baron Trump ngo nawe ajye mu ntambara. Baravuga bati send Baron, izo hashtag mumeje kubona zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'ibihugu bituranye. Twe turimo turahangana n'ibirindiro cyangwa se n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano karere ku burasirazuba bwo hagati, ku bikorwa by'urwego rw'ubutasi Mossad, habe ku bigo bya gisirikare, habe ku bindi bikorwa remezo byose, ku nganda z'ingufu n'ibindi. Iran ho iri kugaba y'ibitero kubera ko n'ubundi hagati y'ibihugu byombi hasanzwe hari umwuka utari mwiza. Reka ngwikaze nongere mwakire kandi gukurikira ibuga Global Plan. Nge ndise Mugeshi Bayingana niyo mazina yanjye. Mushimira kandi we wamaze gukora subscribe kuri platform yacu nshya, kora share ndetse birumvikana unakomeza ukunde ibiganiro byacu naduha ibitekerezo ku ngingo zitandukanye. Kuri ubu rero turi kuvuga ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati n'uruhare bishobora kugira n'ingaruka byagira ku bukungu bw'isi ndetse n'imibanire hagati y'ibihugu. Mu kiganiro special report n'igitangazamakuru NBC, Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Iran Arabachi abazwa niba igihugu cye cyiteguriye ibitero byo ku butaka by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko yabasubije. Perezida Trump aramutse yategetse ko ingabo ze zinjira ku butaka bwa Iran, mwamufitiye ubwo bitero bya Amerika mu gihugu cyanyu? Oya, turabategereje. Mutegereje ko ingabo za Amerika zabaga bitero ziciye ku butaka? Cyane rwose, kubera ko dufite icyizere cy'uko twashobora kubahagarika. Ikindi kandi rwose niba bigerageza kizaba igihombo gikomeye kuri bo. Yavuze ko Iran cyangwa se igisirikare cy'impinduramatwara kirinda ubutegetsi bwa Islam hara muri Iran cyiteguriye rwose ibitero by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo ku butaka, ndetse anatangaza ko rwose bizaba igihombo gikomeye kuri kino gihugu kuko bamaze igihe bakiteguriye. Hari amwe mu mashusho ndetse n'amafoto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko misile zazengereje ibihugu hariya mu kigobe cy'Abarabu cyangwa se ibihugu bituranye bya Iran, ari misile zo mu myaka za 50 ndetse na 60 nk'uko amafoto akomeje kugenda acicikana. Gusa naga ya makuru araba verified, benshi bibaza bati niba Iran ikomeje kurashisha izi misile zo mu myaka za 60 kandi zikaba ziri kugira ingaruka zibigaragara, bikaba biri no kugora system z'ubwirinzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibatangira gukoresha system cyangwa se misile za vuba nibura guhera mu myaka za 2000 no kuzamura, byo bishobora kugenda bite. Ibi rero binahurira nuko ubwato bw'intambara rutura bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bufatwa nk'ikigo cya gisirikare kigendera mu nyanja bwa Abraham Lincoln bwasubiye inyumaho kilometero 1000 nyuma yuko Iran itangaje ko yarashe kuri buno bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byahise binaba ikimenyetso koko cyemeza ko bishoboka, nubwo CENTCOM ni icyicaro nibyo twakita nk'icyicaro cyangwa se ni headquarter y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzura igice cy'uburasirazuba bwo hagati ndetse na Aziya y'Amajyepfo n'icyitwa Far East. Ubwo ni biriya bihugu birimo Ubushinwa ndetse n'ahandi hose ari abafatanyabikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi CENTCOM yamaze guhakana ko nta bitero byigeze byibasira buno bwato bwa Abraham Lincoln, ariko gusubira inyuma ho gato kilometero 1000 basa nk'abahungura muhora wa Hormuz. Kugeza kuri ubu rwose noneho byamaze kwemezwa ko ari Iran iri kugenzura. Ndaza kubabwira impamvu mu kanya yatumye byemezwa ko Iran koko iri kugenzura uriya muhora wa Hormuz, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zibihakana zivuga ko CENTCOM cyangwa se ingabo za Amerika n'amato yabo y'intambara muri kiriya gice cy'inyanja ya Arabia ndetse n'igice gito cy'inyanja y'Abahinde, ngo ingabo bafitemo n'amato yabo y'intambara ari kugenzurira hafi muvoma zikorwa hariya muri kara gace ka Hormuz. Ibi ngibi rero ikibishimangira ni ikihe? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya department yabo yitwa Department of Treasury, ngo niyo twajyanye na Minisiteri y'Imari, yemereye Uburusiya ko bwatangira gucuruza mu gihe cy'ukwezi kumwe igitoro cyerekeza muri biriya bice bya Far East, ariko by'umwihariko bafunguye amasoko ku Buhinde nk'igihugu cya mbere gifite population nini mu isi. Binitezwe rero ko n'ubundi igitoro cy'Uburusiya cyangwa se zira crude oil cyangwa se petrol, reka nkoresha iyo terme kugira bize kumvikana, byitezwe ko amavuta y'Uburusiya ashobora no guhabwa nanone isoko ku bihugu bitandukanye byo mu Burayi ndetse no gukomeza kugeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko muri Amerika ntago bihangayikishije cyane kuko bafite plan B
kuko Amerika byamaze kwemezwa ko amavuta ari guturuka muri Venezuela aya mbere yamaze kugera ku isoko rya Amerika mu cyumweru cyatambutse. Ibyo ni ibyavuzwe ariko n'ubundi yarasanzwe ahagera, gusa nuko bo bashatse kwita babigaragariza muri kiriya gice. So ibi byose rero bize bishimangira neza ko izi ntambara kenshi bategura aba ari umupango w'igihe kirekire. Mwabonye babanza kujya kugira iyo deal, ndetse hari ikindi kiri kuvugwa, wa mwana wa nibucura bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Baron Trump, bivuga ko mbere y'iminsi ibiri kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabe ibitero muri Iran yari yaguze utugunguru twa petrol duhagaze miliyoni 30 z'amadolari. Ngira ngo abakurikira imbuga nkoranyambaga n'abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwabonye ko hari hashtag bari gukora ivuga ngo send Baron, kuvuga ngo ohereza Baron. Bari kuvuga bati niba koko ibyo watangaje ko iyi ntambara watangije kuri Iran izavunja ikiguzi cy'ubuzima bw'abasore n'abakobwa bacu, kuki utohereza umwana w'imyaka 19 Baron Trump ngo nawe ajye mu ntambara? Baravuga bati send Baron. Izo hashtag mumeje kubona zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubwo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mudukurikiranye bimwe murabizi ko ariko bimeze. Ibi ngibi rero byose bishimangira ubushobozi bw'igisirikare cya Iran gisa nkaho cyiteguriye intambara, ndetse cyari kibizi ko kigomba guca mu bihe nk'ibi ngibi binagoye. Iran, ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibeshye ku bushobozi bwa kira gihugu? Rwose ni ingingo iri guhurizwaho n'abasesenguzi benshi mpuzamahanga, bavuga bati bishoboke cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibeshye ku bushobozi bw'igihugu cya Iran. Kubera iki? Ntabwo byari byitezwe ko Iran ishobora kugaba ibitero mu bihugu birenga 12 mu kigobe cy'Abarabu. Ngira ngo uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga natangiye mvuga wagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wa NBC mu kiganiro bita Special Reports, yari yavuze ko bo batari gushoza intambara ku bihugu bituranye. Ngira ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Iran yarabisobanuye, baravuga bati icyo turi gukora twebwe turimo turarasa ku birindiro cyangwa se ibikorwa byose bya Amerika na Isiraheli, ariko cyane cyane bya Amerika, kuko Isiraheli bitewe nuko ibihugu byinshi by'Abarabu buriya bitanayemera n'igihugu kugeza ubu sofa, ariko ikintu gitangaje ni inshuti ziri kurwana. Ngato gato ndatangara ko twari tugeze buri Iran iri no mu bihugu byemeje Isiraheli, iri mu bihugu bibiri bya mbere byemeje Isiraheli mu burasirazuba bwa hagati, imbere bakiri inshuti. Iran ikiyobowe n'ubwami bw'aba Pahlavi. Iran iri mu bihugu byamaje kwemerera Isiraheli. Ukuvuga ngo urwango wundi hagati ya Iran na Isiraheli rwatangiye kuzamuka mu myaka za 80 ubwo ubutegetsi bwa cyami muri Iran bwakorwagaho hajyaho buno buyobozi bwa Islam bw'aba Ayatollah. Nigaruke rero aho twari tugeze, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ikavuga iti twe ntago turimo turarasa ibihugu by'Abarabu, nta n'ikibazo dufitanye n'ibihugu bituranye, twe turimo turahangana n'ibirindiro cyangwa se n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano karere k'uburasirazuba bwo hagati. Nta mwarabu n'umwe twagabye ibitero yewe kugira unabyemere, nta n'igikorwa na kimwe twe turi gushozamo intambara, aho tuzi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite inyungu. Ushobora kwibaza uti hari muri Arabia Saudite ko bagabye igitero kuri rwa ruganda rubarwa nk'urwa mbere mu isi mu gutunganya petrol cyangwa se ano mavuta. Bizwi ko cyangwa se bivugwa ko harimo investment nyinshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nayo mpamvu ngo kiriya gice cy'urwa ruganda muri Arabia Saudite cyaba cyaragabweho ibitero bikomeye cyane n'igisirikare cya Iran. Aragaci ati twe rwose nago turimo turagaba ibitero ku baturage bacu barabona n'ikibazo dufitanye nabo, turimo turahangana n'ibikorwa byose bya Amerika biri hariya mu bihugu byanyu. Ibitero byo biracyanakomeje, ngira ngo abari Dubai muri Emirati z'Abarabu, abari mu bice cyane bikomeje kwibasirwa, bari Kuwait ndetse no muri Qatar. Mwabibonye ko misile za Iran zikomeje kugwa muri biriya bice zungikanya cyane. Benshi cyangwa se abatari bake bakavuga bati ibi Iran iri gukora, ngira ngo ariko nabo twagiye ari umuvandimwe uri hari Dubai twavuganye, hari abatazi rwose ko Iran iri no kugaba ibitero muri kiriya gice, uretse wenda kubu ngubu kubera ko kari agace karimo intambara, ariko hari nk'abantu batuye mu gice rwose batarabona na drone cyangwa se misile nimwe ihagera, kubera ko ntago ari ibitero Iran iri kugaba kuri biriya bihugu by'Abarabu, ahubwo abaturanye na bya bikorwa by'ingabo za Amerika cyangwa se abari mu miji irimo ibyo bikorwa by'igisirikare cya Amerika cyangwa se by'igihugu cya Amerika no bari kubona ibitero bya Iran. Hari umuvandimwe twavuganye uri mu gace kamwe Dubai, ari buze ukomozaho, yambwiye ati nge nk'ahantu merereye ntago rwose iyo drone bari kuvuga sindayibona, izo misile sindazibona, kubera ko nyine nabikorwa Iran hashaka bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byumvikana. Ahubwo wenda bari muri Isiraheli
ho Iran iri kugaba nyine igaba ibitero habe ku bikorwa by'urwego rw'ubutasi Mossad, habe ku bigo bya gisirikare, habe ku bindi bikorwa remezo byose, ku nganda z'ingufu n'ibindi. Iran ho iri kugaba ibitero kubera ko n'ubundi hagati y'ibihugu byombi hasanzwe hari umwuka utari mwiza kuva rwose mu myaka za 80 Israel na Iran bihangana bikomeye cyane. Nubwo ibitero bya Iran bifite ingufu ku biva muri Iran biza mu bihugu bitandukanye by'Abarabu, nibiva muri Iran byerekeza muri Israel, nibyo bitero bifite ingufu kugeza kuri ubu abaturage baturiye Tel Aviv n'abariyo ubwo bafite inshuti rwose mubasha kuganira barabizi. Tel Aviv rwagati mu mujyi, inyubako n'ibikorwa byose biri gushyirwa hasi na misile ndetse na drone z'abanya Iran. Ku munsi w'ejo nibwo twakoze ikiganiro tubagaragariza cyangwa se tubabwira ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri kugerageza kugura drone interceptors cyangwa se system igamije guhanga n'amadrone iri cheaper cyangwa se idafite igiciro kiri hejuru ugereranije n'ikiguzi bisaba Patriot, THAAD ndetse n'ubundi bwose bwirinzi bwo mu kirere abiza Iron Beam bakoresheje amareza bahagarika amadrone na misile, kuko biba ubwa mbere mu ntambara izi ntwaro z'amareza zikoreshejwe. Ngira ngo imwe muri destroyers ya Amerika niyo yazikoresheje muri Israel, twabonye Tel Aviv rwagati Iron Beam ikoreshwa, Iron Dome, ariko ikiguzi bibasaba n'izo drone bari guhagarika ikiguzi cyazo harimo there is a huge difference, harimo difference nini ituma batangiye gutekereza alternative yo kwitabaza Perezida Volodymyr Zelensky ko rwose yabatabara akabafasha kubaha iyo system. Ukraine yavuze ko rwose yo isoko rifunguye. Ukraine igeze ku rugero rwo kugurisha ibihugu aho zitakambira mwadukijije Uburusiya, mwadufashije mukadukiza amaboko ya Perezida Vladimir Putin. Ukraine igeze ku rugero narwo rwo gucuruza bya bihugu by'ibihangange system y'ubwirinzi kugira ngo barinde ibikorwa byabo bya gisirikare, banarinde imijyi yabo hariya mu burasirazuba bwo hagati. Niba ari umujyi uri kwangirikira cyane muri ibitero bya Iran, ni umujyi wa Tel Aviv ndetse na Yerusalemu y'uburengerazuba. Nago ibitangazamakuru bikomeye mu isi biri kubishyira hanze, kuko byinshi mu byo tubonaho amakuru cyangwa se nawe ushobora gukuraho amakuru byose biri pro Amerique, ni ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibindi bisa nkaho byaguzwe ni Tel Aviv. Ntago bari kugaragaza ubukana bw'ibitero mu mijyi yabo, ariko amwe mu mashusho ari kwifatirwa n'abaturage ubwabo bahita bashyira kuri internet, ubu biba byoroshye. Biragaragara ko Tel Aviv kari agace gafatwa nk'umujyi mukuru muri Israel, nubwo bemera ko kapitale ari Jerusalem, ariko Tel Aviv kuri ubu niho hari ibikorwa byinshi bya leta. Tel Aviv yahababariye cyangwa se iri kuhababarira. Hari barrage nshya nahoze mbona Iran ibihugu birenga 120 biclaiminga byasinye ku masezerano yo gukoresha ibyitwa cluster bombs. Izi cluster bombs kubera ngo ubukana zigira nigeze zishobora kumara n'ukuntu zangiza, ibihugu birenga 120 mu isi byashyizeho sinyatire ko bitazakoresha ubwoko bw'izi bombe. Iran na Israel ntago birebwa n'ayo masezerano kubera ko byize bishyira umukono kuri ayo masezerano. Rero izi cluster bombs nizo Iran iri kohereza muri Israel kubera ubukana nigeze zishobora kwama n'uburyo zangizamo. Naho ubundi mu bindi bihugu ara mu Barabu nka Qatar nayo iri mu bice byibasiwe cyane, kuko Qatar buriya bavuga ko iri mu bihugu mu burasirazuba bwo hagati bifite base militaire za Amerika nyinshi n'ibikorwa byinshi by'ingabo za Amerika. Qatar abaturage batuye mu mijyi itandukanye nka Doha, ikirere ninjoro kiri kuba kirimo ibishashi by'umuriro wo kumva amajwi ati oh my god that's a patriot, ati birabishoboka ari patriot za systeme z'ubwirinzi ziri guhagarika amadrone ndetse n'amamisile. Kubera rero ko media ibitangazamakuru byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bidashaka kugaragaza ukuri kw'ibiri kubera hariye mu burasirazuba bwo hagati, ahubwo buri kanya bari kora footage, twarashaha footage, twasenye izi modoka za missile launcher, twasenye ibi, twarashe hano, niyo shusho abantu bari gufata. Ariko ku rundi ruhande urebye biri kubera Tel Aviv, urebye biri kubera Doha n'ahandi hagiye hatandukanye, mu by'ukuri Iran abantu benshi bibeshye ku bushobozi bwayo, ndetse unakurikije majority wenda tutagiye tuganye gato ku buryo abantu bari kumva iriya ntambara. Urabona ko igihugu cya Iran mu by'ukuri kiri mu bihugu abantu bashyigikiye cyane muri iyi ntambara. Sinzi impamvu benshi bari kuvuga bati of course Iran ishobora kuba nayo mu buryo buri politiko
itari shyashya, ariko ukurikije biriya bitero n'ukuntu bari kuvuga ko bajya gushaka kirimbuzi kuri ubu Trump yemereye ko ari iyi ntambara yise ngo ni regime change, ndetse navuga ko rwose afite irema cyangwa se abakandida bifuza kuhita ashyiraho perezida wa Amerika, perezida ufatwa nk'uhambere w'igihanganye mu isi. Abantu rero benshi batangiye gufunguka igihe gitangiye kuva ku maso, bakavuga bati oh kumbe nuko bimeze. Ni byinshi rero birimo biravugwa hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ese uratekereza iki ku bitero ingabo za Amerika zishobora kugaba muri Iran? Ndavuga ibitero byo ku butaka. Trump yemeje ko bishoboka cyane. Iran iti rwose turabategereje kugira ngo igisebo mwagize mu myaka za 70 hariya muri Vietnam muze mwongere muhure nacyo. Igisebo mwagize abataliban muri Afghanistan babirukana mu myaka 2 itambutse, bababwira bati rwose muhawe amasaha arenze 48 mukaba mwavuye ku bibuga byose by'indege byo muri Afghanistan, mwongere muhure nacyo. Trump akavuga ati biri possible ariko sindi kubibona hafi ko ibyo bitero byakunda, kubera ko buriya mu nteko ishinga amategeko muri Kongere y'Amerika nabonye barimo baravuguruzanya ku byerekeye ingingo. Nk'abademokrate nahoze mbona abasaga 53 bavuga ko rwose badashyigikiye kandi batoye oya ku ntambara Amerika iri gushoza kuri Iran. Bivuze ko Trump nawe ashobora guhura n'urukuta rubangamira bwa bushobozi bwe nakita bw'ikirenga afite bwo kuba yashoza intambara nk'umukuru w'igihugu, nka chef d'etat, nk'umuyobozi w'ikirenga w'ingabo, ngo yemeze intambara babe bayitangiza kuri Iran. Ni Iran mu by'ukuri iri steady ndetse ivuga ko yiteguye nyuma ya reports nyinshi ngira ngo CENTCOM bari kuyikurikira, NASA iri gushira batagaragaje za operation ngo bakoze. Buri kanya rwose baragaragaza operation twakoze ibitwa bigenjuku. Iran igaragaza rwose ko ikiri steady kandi ifite ububiko bw'ibihumbi n'ibihumbi by'amadrone, ibihumbi n'ibihumbi by'amamisile biteguye nabo gukomeza kurasa mu byerekezo bigiye bitandukanye. Ibuga Global Prime turi hano kugira ngo tujye tubabwira tunabagezeho updates mu buryo bugiye butandukanye, mumenye byinshi bitandukanye nabyo bibera hirya no hino mu isi. Mugomane natwe kugira ngo mukurikire updates umunota cyangwa se igihe nanjye kuva mu munota ku wundi, mukurikire na updates buri uko zigiye zijya hanze. Nisa Mugeshi Bayingana nk'ibisanzwe, mukore subscribe. Imana nibaho umugisha.